Pramotani Luazima Bai Edisio Sorkaro Femani Yagulo Tabuk Talnui Lai Tanka O Talnui Lai Tangmani Bishing Pano Sen Kogrok Bai Joto KTA di sini office rogo Sriblai Renani Kok Borok Bai Dorkasto Renani Kok Tun Renani Agisem Edisi Amchaini Tolawo Joto office Tongmani O office rogo O Dagimu Nanol Nani Bagai Some notification Yakarerika Amoni Yagulo Teusha Haina Haitabu Some Kogborok language cell no Kogborok language cell Edisini Rung Bedakni cell Tomani Amono Thagi Tabu Kaisha Bai Thang Bai Nai Koljak Nai Bini Kaisha department Bedak Some Kainani Babai ADC Sorkar Tipra Mothabai Luazizak Omono Kaisha Sum Yagona Harka Omoniwo notification Ungai Thangnai 29 June 2021 Salmani Disimi Obo Samungo Frangjaka Some Amoni Bishingti Kogborokni Je Hamkraimnani Kogborokni Bini Kogruwam Bebak Literature Bini Kokthai Kogborokni The development Hamkrai Avonoti Bebak Kogborok language department Samung Tabuk Tangani Cengka Amoni Bagai Lukurokna Sanane Musungo Tipramotha Edisio Barja Yasakmani Yagulo Tipra Dopharokni Bebak Kogrok Nomo Taije Dopharokni Kok Tongha Tongmani Aborok Nosum Turuk Claye Borokni Hamkrani Bagai language ni Hamkrani Bagai Jum Teusha Yapri Shaunai Ye Yapri Shazak Tongmani Abono Buskangasum language Tangai Jum Joto Lukurokni Subasunayo Je Borok Kokborok Language of the Wasuk Tongnai Suikurum Wansukurum Borok Noti was Kogorok Language Development Committee Kaisha Kazakha Amoti Klaye Taibo Kogorok Nosum CBSC ICSC Board Ni Kaisha Subject Aboni Bosum Syllabus of Klaye Borok by Kok Salayoy, syllabus Femani Bishinti Klayoy, or subject no Kogborok language subject no, CBSC, ICSC, was Monosini Rinani, introduced Linani, Abono subject noi, Borom Rinani, Abosum Chaiti of Lightning.
abono tinini je saklaimung asuk noko klungka.